jambo. Nashukuru Mungu sana jioni ya leo. Ndashima Imana cyane uyu mugoroba n'uyu munsi Wa maombi, tunaendelea na maombi kuko dukomeje n'amasengesho. Tuko karibu kumalizia. Turi hafi kuyasoza. Siku 21. Minsi 21. Tamaliza inayokuja. Tuzayasoza kuwa kabiri w'igitaha. Jumatatu kuwa kabiri tuzaba tuyasoje. Kwa hiyo jaribu kuangalia kama kuna yale uliyoyajua. Kuri ubwo gerageza gutekereza no kwisubiramo urebe ayo wabashe kumva. Kiwa umeshika ama umebarikiwa, tafakari na uweke kwa manane. Nimba warabashe kumva kandi ugahezagirwa, tekereza na uweke kandi bashe gushira mu bikorwa kwa matendo. Bashe gushira mu bikorwa. Mungu awabariki sana. Mani baho umugisha cyane. Nashukuru sana kwa sababu kuna sehemu yake ili Mungu apate kuzihirika. Ndashimira cyane abungeri kuko hari uruhare rwabo kugira ngo Imana ikomeze yigaragaze. Muzukuri Imana ndiyo garagara hatariho ijambo ryayo. Mungu haweza kazihirika bila neno lake. Ukinge ale madirisha gwike. Ufunge hiyo madirisha. Hamana hakuna Mungu wasa kugaragara ambaye inawezi kazihirika hatariho ijambo ryayo. Bila neno la Mungu tibibaho. La tibibaho. Haiwezekani. Tibibaho. Haiwezekani. Imana ituye mu ijambo ryayo. Mungu anaishi kwa neno lake. Imana ikorera mu ijambo ryayo. Mungu anafanyia kwa neno lake. Ijambo ryayo na hantu igomba gukorera hagutse. Neno la Mungu ni mahali wala makao ambayo inafanyia kazi yake. Nisi Imana. Ni ulimwengu wa Mungu. Nisi Imana. Ni ulimwengu wa Mungu. Imana yokorera ndifite gukorera kuri ubutaka. Ndifite gukorera kuri ubutaka. Mungu haweza kafanyia kwa hii ardhi. Kuko ikorera mu ijambo ryayo niryo ryaremye uno butaka. Kwa sababu Mungu hutumikia katika neno lake. Maana neno lake ndiyo limeumba hii ardhi. Sema amen. Amina. Amen. Haleluya. Yego. Kumva ijambo ni ingenzi. Kusikiliza neno ni muhimu. Kugira ijambo ry'Imana mu mutima nizo mbaraga z'Imana. Kulitunga neno la Mungu moyoni mwako, hizo ndizo nguvu za Mungu. Kugira ijambo ry'Imana nibwo bwenge bw'Imana. Kuwa na neno la Mungu, hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Kugira ijambo ry'Imana niko kugira imigisha y'Imana. Kuwa na neno la Mungu, hapo ndiyo kuwa na vita ambavyo vinafanana na Mungu. Ijambo ry'Imana. Kama hauna neno la Mungu, wewe ni mtu kawaida. Wewe ni mtu sanzu. Uri mtu uri hasi sana. Wewe ni mtu wa kawaida wa chini sana. Ikindi mweke mawageni. Mengine acha ni Imana ibona mukashambo ryayo ririmo ntizimurinda. Nta urinzi bw'Imana ugira. Ikiwa Mungu anaona kwa mtu hakuna neno la Mungu ambalo liko ndani mwake, Mungu haweza kukulinda. Ulinzi bw'Imana buba ku muntu. Hakuna ulinzi ambaye inaweza kuwa kwa mtu ambaye hana neno la Mungu. Ijisho ry'Imana ryo guhora udariwe ijambo ryayo. Hakuna hata jicho la Mungu ambayo inaweza kaa kwako hatari mu ijambo ryayo. Bila neno la Mungu. Siko. La. Mungu ishora imbaraga zayo. Mungu anatoa nguvu zake ahari ijambo ryayo. Mahali kuna neno lake. Ahari isezerano ryayo. Mahali kuna agano lake. Niwe zitanga ingabo nyinshi. Hapo ndipo anatoa jeshi nyingi wala askari wengi.
igatanga imbaraga hagapfa byinshi. Hapo anatoa nguvu zake na kuna fariki wengi kubera ijambo ryayo, kwa ajili ya neno lake. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Mana yubaha ijambo ryayo kurenza ibindi. Mungu anatii neno lake kuliko mambo mengine yote. Ninawasihi kwa kusikiliza neno la Mungu. Ndabasaba gutunga ijambo ry'Imana. Ninawaomba mtunge neno la Mungu. Nimwagira ijambo ry'Imana mu mitima yanyu. Mkiwa na neno la Mungu mioyoni mwenu, muzabana n'Imana. Mtaishi na Mungu na mtakana. Tusome ijambo ry'Imana turibusozerezeho no. Tusome neno la Mungu ambalo tutakuja kuongelea leo. Tangiriro ibice 11 murongo wa mbere. Mwanzo sura 12 na mstari wake wa kwanza. Turagera ku murongo wa 3. Tafika hadi mstari wa 3. Tangiriro 12 murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Yego. Nzaguha umugisha. Yego. Nzogeza izina ryawe. Yego. Uzaba umugisha. Yego. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Yego. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. 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 Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Sasa nawasezeranije ko ari tuliweza kwa Kiswahili. Sawa. Biblia husema, basi Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, acha jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayo kuonesha. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakubariki na kulikuza jina lako. Yego. Nawe uwe baraka. Anayekubariki nitambariki. Anayekulaani nitamlaani. Kwako wewe nitayabariki mataifa yote ya dunia. Amen. Amen. Leo kubera iyo irumvikana. sawa nagwaye ihoma murambabarira y'amajwi yanje tutameze neza. Tugiye kuganira aya magambo dusomye. Tunataka kuongelea maneno haya tumesoma. Niyo twaraganye ejo ni mugoroba. Haya ndiyo tumeagana jana jioni. Tugize iminsi twiga hejuru y'imigisha ibonerwa mu rusengero rw'Imana. Tuko na siku tukiiga baraka ambazo zinapatikana katika nyumba ya Bwana. Imigisha ibonerwa mu gukorera Imana. Baraka ambayo inapatikana kwa kumtumikia Mungu. Twarabivuze byose. Tumeyaongelea yote. Ibigaragara mu ijambo ry'Imana. Ambayo yanadhihirika katika neno la Mungu. Sema amen. Amen. Twarabiganiriye aho umuntu yohera agahishurirwa yahuza n'ijambo ry'Imana akabasha gukora neza. Mahali tumeyaongelea sana, mahali unaweza ukaanzia kwa kusikiliza neno la Mungu hapo na unakuwa na nafasi ya kuanzia kwa kutumikia Mungu. Hari kintu ushaka kuwabwira? Kuna kitu nataka kuwanenea hapo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kumwa mureka ba acheni watoto mundebe hano umuntu siko mureka abana bagumake bararebana n'abashemasi. Hari ijambo nshaka kubabwira. Kuna neno ninahitaji kuwaelezea. Imana uko yamyivuga, Mungu jinsi alivyonena, nubu niko ikivuga hadi sasa angala na nena hivyo. Mungu habuhanuzi bwobaho none, hakuna unabii wa leo buva ku Mana mbali inatoka kwa Mungu bwo bushana na Biblia, mbali inaweza kuwa kinyume na Biblia. tibivaho La, Imana uko yamye,
Mungu jinsi alivyo ni kwiri na bugingo nu hadi sasa ndivyo kandi ilivyo ni kwizohora iteka na ndivyo itaendelea milele. uko yavuze kera Namna alivyonena tangu awali nubiri igenda yiyuzuza ntiza yivuguruza, inaendelea ikinena, haiwezi kasema tofauti. Imana ntiza yivuguruza. Imana ni imwe mu bantu bose batuye mu isi. Mungu ni mmoja miongoni mwa watu wanadamu ambao wanaishi abirabura n'abazungu, weusi na wazungu, abize n'abatizi, wali wasomi na wale ambao hawajakuwa wasomi, abatunzi n'abakene, watajiri na maskini. Imana ivugisha umukene n'ivugisha umutunzi. Mungu ambaye anaongelesha mtu ambaye ni maskini ndiye anaongelesha na mtajiri. Imana yavuganye n'abakera n'ivugana na bubu. Mungu aliyenena na watu ya kale ndiye anaongea na leo. Yamyivuga niko ikivuga. Jinsi Mungu alivyonena kale ndivyo alivyo leo. Yamye niko ikiri. Namna Mungu alivyo ndivyo alivyo leo. Nigire gicuco guhinduka. Hana kivuli cha kugeuka. Imana ntihinduka. Mungu hageuki. Ubuhanuzi bwose nicyo gituma ubuhanuzi bwose. Ndio maana unabii wote uhanurirwa wowe. Inatabiliwa wewe. Ugomba kubugerageresha Biblia. Ni lazima ujaribu unabii. Ni udahura na Biblia. Isipoambatana na Biblia, ubwo si ubuhanuzi buva ku Mana. Hiyo si unabii kutoka kwa Mungu. Ni uvuye muri bene wako. Hiyo inatoka miongoni mwa wandugu zako. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Leo ijambo ry'Imana. Kwa hiyo neno la Mungu ni ijwi ry'Imana isumba byose. Ni sauti ya Mungu ambaye anayashinda mambo yote. Ni ubuhanuzi bw'Imana. Ni unabii wa Mungu. Ni amasezerano y'Imana. Ni agano za Mungu. Biblia irimwe ibice bitatu. Biblia ina sehemu tatu. Ni ijambo rya katika neno lake. Ariryo jambo ry'Imana. Na ndiyo neno la Mungu. Harimo amasezerano. Kuna maagano. Biblia ni amasezerano. Biblia ni maagano. Biblia ni ukuri. Biblia ni ukweli. Bibiriho kwa mambo yaliyo sasa. Kuzabaye no kubiriho no kubisasa. Biblia ni ukweli kwa mambo yaliyopita na mambo yaliyo sasa na yatakayokuja. Biblia ni ubuhanuzi. Ni unabii bwabaye kera ambayo yamewahi kuwa tangu kale. Urimo buba nanone. Na unabii wa sasa uzokomeza kubaho na itaendelea kuwa. Sema amen. Hallelujah. Hiyo niyo Biblia. Hiyo ndiyo Biblia. Cyo gituma bamwe ibiriho byose. Ndio maana ina mambo yote yaliyopo. Ibizatambutse. Mabaya yaliyopita. Iriho ibizatambutse. Biblia ina mambo yaliyopita. Igasubira ikabaho ibiriho none. Ina mambo ya sasa. Ikazobaho nibiza. Ina mambo yatakayokuja. Mnishi yaririmbye indirimbo nziza. Mnishi ameimba nyimbo nzuri. Aravuga ngo teknolojia y'Imana. Amenena teknolojia ya Mungu iri imbere y'abantu ya teknolojia y'abantu. Teknolojia ya Mungu wala maendeleo ya Mungu yapo mbele ya maendeleo ya wanadamu. Ngo ibihumbi bitandatu imbere. Miaka 6,000 ilizo mbele. Ibihumbi bitandatu sasa. Miaka 6,000 iliyo mbele. Woni munishi. Huyo ni mnishi ambaye amefunuliwa hivyo. Ariko kuma. Lakini kwa Mungu teknolojia iriho none. Hakuna maendeleo yaliyo sasa. Teknolojia sasa. Na hakuna maendeleo yatakayokuja. Sorenga Biblia ijambo ry'Imana. Ambayo yatapita Biblia neno la Mungu. Sorenga ijwi ry'Imana. Yatakayopita sauti ya Mungu. Sotambuka ijwi ry'Imana. Ambayo yatapita sauti ya Mungu. Ibizavuzwe n'Imana. Ambayo yamenenewa na Mungu. Tibibaho. La. Satani yaremye. Ila si yule Mungu. Uriganya bwa Satani uri hubunyine. Ujanja wa shetani ambayo yupo leo. Uraza bukademo bugahindura ibintu. Ujanja wa shetani unakuja unageuza mambo. Bugahindura ibyacu. Unageuza mambo yetu. Ukarugatekereza ko zohinduka n'ivy'Imana. Unafikiria hata mambo ya Mungu yanaweza yakageuka. Bituma wapinga Kristo bariho none.
Ndio maana wapinga Kristo ambao wako leo barimo bashaka guhindura Bibiliya, wanatamani kugeuza Biblia. ntabwo isi turimo yotambuka ivyavuzwe n'Imana. Hakuna ulimwengu wa sasa tulio nao yanaweza kupita mambo ya Mungu. Habe niyo yokwiruka, Hata ikienda mbio sana, yogira uwe muvuduko usumbu ifite mu. inaweza kuwa na mbio gani ambayo inaweza kupita umbio wa Mungu? Imana ifite isi mu kiganza. Mungu ana ulimwengu katika kitanga chake. Sizirukite itambuke Sasa uifite. je, inaweza kukimbia vipi kuliko yule anayo mikononi mwake? Sema amen. Amina. Sema amen. Haleluya. Nite ku ijambo ry'Imana. Mjiandae kwa neno la Mungu. Mukundi ijambo ry'Imana. Mpende neno la Mungu. Sema amen. Haleluya. Tuganira rero imigisha. Tukaongelea kuhusu baraka. Uburyo imigisha iza kubizera Imana. Namna jinsi baraka zinakuja kwa waaminio Mungu. Kubizera Imana. Kwa wale wanaomwamini Mungu. Ibrahimu ariwe dusomye, ni yule tumemsoma mu Bayuda, katika Wayuda. gesa nanone ni sokuruza wo kwizera. Hadi sasa yeye ni babu wa imani. Muri Bibiliya ni sokuruza wo kwizera. Katika Biblia yeye ni babu wa imani. Ku Bayuda ni sokuruza wo kwizera. Katika Wayuda yeye ni babu wa imani. Baramukoresheje cyane, yeye wamemtumikisha sana kugeza kuri Kristo. Hadi kwa wakati wa Kristo Yesu nawe aramuvugaho. hata Yesu naye akanena juu ya yaganiraga avuga hejuru abanyisraeli nyakuri. Wakati Yesu alikuwa akiongelea kwa Waisraeli wa kweli kamilifu, Abayuda nyakuri, Wayuda kamilifu. Yohana igice cya 8, Yohana sura 8 iwereye ku 31, ukianza kwa mstari wa 31 umanuka uzowasanga amakuru. Ukishuka hapo utakuta habari uburyo Yesu yaganiraga nabo ababwira umuyuda nyakuri. Namna jinsi Yesu alikuwa akiongelea na Wayuda akiwaambia Myuda kamilifu. Kuko hariho Abayuda batari nyakuri, kwa sababu kulikuwa Wayuda ambao si wakamilifu. Gesa nanone hariho Abakristo nyakuri, akaba n'Abakristo batari nyakuri. Hadi sasa kuna Wakristo kamilifu na Wakristo ambao bado hawako wakamilifu. Ni kihe gitandukaniro Yesu yaza ashaka kwigisha Abayuda batandukanye Abayuda nyakuri n'Abayuda batari nyakuri, kandi bose bafite sekuru umwe witwa Abrahamu? Ni sababu gani Yesu alikuwa akitaka kutofautisha kwa Wayuda ambao ni wakamilifu na wale ambao si Wayuda wakamilifu? Hadi sasa kuna wale ambao si wakamilifu na wale ambao ni wakamilifu. Abayuda bose bari bakomoka muri Abrahamu. Wayuda wote walikuwa wakitoka katika Ibrahimu. Ni ukoo wa Ibrahimu. Ni katika ukoo wa Ibrahimu. Hanyuma noneho Yesu avuze gutyo bararakara. Alafu Yesu aliponena hapo wakasirika. Arabwira ngo kuratwita gute ko tutari Abayuda nyakuri tuvuka kwa Abrahamu. Wakasirika kwa mnenea, je, unatuambia sisi ni watumwa vipi na tena sisi ni wa ukoo wa Ibrahimu? Aho si haja ubuto bimbata. Unatuambia vipi kwamba sisi si Wayuda kamilifu na tena sisi ni wa ukoo wa Ibrahimu? Arabwira ati, akawaambia kwamba iyo muba bana ba Abrahamu mungekuwa watoto wa Ibrahimu, iyo muba Abayuda nyakuri, mkiwa Wayuda wa ukweli, mwamuri abana ba Abrahamu, mngekuwa watoto wa Ibrahimu. Iyo muba bana ba Abrahamu, mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mwamukora ibyo Abrahamu akora. Mngefanya yale ambayo Ibrahimu anayafanya. Mwamukora ngivyo so Abrahamu yakora. Mngefanya yale baba yenu Ibrahimu anayoyafanya. Lakini sasa timukora ibyo so Abrahamu yakora. Hamyatende yale baba yenu Ibrahimu ambaye anafanya. Mutarekera Abayuda nyakuri. Ndiyo maana nyinyi si Wayuda wa ukweli. Nuko mudakora ibyo Abrahamu yakora. Ni kwa sababu hamuyafanye yale Abrahamu anayoyafanya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Cyo gituma yababwiye ngo nanubu murashaka kunica.
Ndio maana amewambia hata sasa mnataka kuniua. iyo muba abana ba Aburahamu Mngekuwa watoto wa Ibrahim, timwonyica hamngeniua. Hamngeniua. kubera Aburahamu yari afite ijambo rya Kristo. Kwa sababu Ibrahim alikuwa na neno la Kristo. Yari afite ijambo ry'Imana. Alikuwa na neno la Mungu. None nyiraryo yahageze. Kwa hiyo mwenye neno la Mungu ye peke yake amefika. Abateje ikindi kibazo. Hapo wamekuwa na shida nyingi. Wewe utaragira imyaka yahe kuravuga ngo wowe urareshana ngo sokuru Abrahamu yari afite ijambo ryawe. Wanasema, je, vipi wewe ambao ungali na miaka michache unajilinganisha na baba Ibrahimu? Yesu arababwira ngo Abrahamu atarabaho ngo yari ariho. Yesu akawanenea kwamba kabla Ibrahimu hajazaliwa mimi nilikuwepo. Ikibazo kiba kirabaye. Hapo kukakuwa shida. Kuravuga gute? Abrahamu sogokuruza. Unasema vipi? Wewe Ibrahimu wewe umemuona wapi? Arabwira ngo yifuje kumbona. Akawanenea Ibrahimu ametamani kuniona. Abrahamu yifuje umunsi wanje kuzambona. Ibrahimu ametamani siku yake ya kuona ili afurahie hiyo siku. Abantu baracanganyikirwa. Abo watu wakachanganyikiwa, wakakuwa na mafarakano. Izo zose zatewe niki? Haya yote yamesababishwa na nini? Ni kwa sababu wao hawakukuwa Yesu kila iyo mu Abayuda nyakuri ibi mwamubizi. Akawanenea mngekuwa Wayuda wakamilifu haya mambo mngeyajua. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Atukuza mfano. Amen. Abrahamu rero yari afite iki yakoraga iki? Ibrahim alikuwa na nini na alikuwa akitenda nini? Ibrahimu yakoraga ibintu bibiri. Alikuwa akiyafanya mambo mawili. Kindu cha mbere Abrahamu, kitu cha kwanza Ibrahimu yumvise Imana arahita. Alisikiliza Mungu na akaitika. Yumviye umuhamagaro. Ametii mwito. Abrahamu yarahamagawe. Ibrahimu ameitwa, aritaba na akaitika. Ariko mwebwe, lakini nyinyi imwahamagawe nimwitabye. Hamjaitwa na tena hamjaitika. Uravamo. Hakuna kile ambacho umetoka ndani cyangwa wasize, ama kile ambacho umekiacha. Abrahamu yumvijwe ry'Imana. Ibrahim akasikiliza sauti ya Mungu. Imana iramubwira ngo Abrahamu va mu gihugu cyanyu. Mungu akamwita Ibrahimu, toka kwa nchi yako. Va mu gihugu cya so. Toka katika nchi ya baba yako. Va mu gihugu cya bene so. Toka katika nchi ya wandugu zako. Basige. Waache. Unumve. Unisikilize. Ukurikira iganje. Alafu nifuate. Sema amen. Icyo Abrahamu yarabarusha, kile Abrahamu alikuwa akiwazidisha, n'uburyo yumvise kuva mu gihugu cyase, ni jinsi alivyosikiliza kutoka katika nchi ya babaye. Akiitwa na Mungu. Imana iramubwira ngo ngwino nkwereke igihugu uzashamo. Mungu akamwita, kujeni nikuonyeshe nchi ambayo ugomba gutura. Kuja nikuonyeshe mahali makao mengine utaka. Kuguhindurira ubuturo. Nitakugeuzia makao. Nataka kuguhindurira baso. Nataka kukugeuzia wa baba yako. Nataka kuguhindurira ubwoko. Nataka kukugeuzia taifa lako. Ngwino. Kujeni. Ngwino. Kujeni. Ngwino. Kujeni. Vayo. Kuja. Vayo. Toka huko. Va mu gihugu cyao. Toka katika nchi ya uhuru wa Karudai. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Tumvijwe ry'Imana. Bado hujasikiliza neno la Mungu. Tumvijwe ry'Imana. Kusikiliza sauti ya Mungu ukaryizera na unaliamini. Abrahamu amaze kumva ayo makuru, Ibrahim aliposikiliza yemera guhindura igihugu, akakubali kugeuza nchi. Yemera guhindura ubwoko, akakubali kugeuza taifa. Yemera guhindura abavyeyi, akakubali kugeuza
amegeuza wazazi, Imana iramwemera. Mungu akamkubali. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Guhamagagwa n'Imana, Kuitwa na Mungu nuguhinduka, ni kugeuka, nuguhindura nationalite. ni kugeuza identity Iyo tuvuka, mahali tumezaliwa. iyo tuvuka, Mahali tumezaliwa, tunapozaliwa. Okay. Iyo tuvuka, tunapozaliwa tuvuka na kamere. tunazaliwa tukiwa wale tabia, asili ya mwili. Tuvuka turi abantu, tunazaliwa tukiwa watu, abantu mene ijana ku ijana, tukiwa watu ambao ni wa asili ya kimwili, si tukiwa watu wa asili ya mwili. ariko hagera igihe cyo kumva ijwi ry'Imana, ukifika wakati ya kusikiliza sauti ya Mungu, Imana ikagukura ku muntu. Mungu anakutoa katika utu wako. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Guhamagagwa kw'Imana, guhamagagwa kw'abantu kuma. Kuitwa kwa mtu akija kwa Mungu. Ihamagara umuntu imukura mu bumuntu bwa kamere. Mungu anaita mtu akimtoa katika asili ya kimwili, Amuhindura, akimgeuza. iyo umuntu adahindutse gutyo tiyahamagara. Mtu asipogeuka bado hajaitwa, Kandi niba yarahamagawe tiyitabye, wala kama ameitwa lakini hajaitika mwito huo. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Abrahamu rero icyo yagize, Ibrahimu kila alichokifanya, aritaba, aliitika, yemera guhindura, akakubali kugeuka, yemera guhinduka. akakubali kugeuka. Aba ahawe umuhamagaro mwiza n'uyu munsi tumwita ngo ni sokuruza wo kwizera. Akapewa mwito mzuri, hadi sasa tunamuita baba wa imani. Warahinduye. Je, umegeuka? Umegeuza? Umeitwa? Kitwereka ko hamagawe no guhinduka kwawe. Kinachotudhihirisha kwamba umeitwa ni mageuzi yako. Kuba umukristo nyakuri no guhinduka. Kuwa mkristo kamilifu ni kugeuka. No guhinduka ni kugeuka. Kava mu muntu. Unatoka katika asili ya kimwili, ugahinduka Imana ishaka. Unageuka yule ambaye Mungu ugahindura abavyeyi, unageuza wazazi, ugahindura iterekezo, unageuza mwelekeo. Biblia ilitubwira Rusi. Biblia utunenea habari za Rutu. Rusi yari umunyamahanga wuzuye. Rusi alikuwa mtu wa mataifa ambaye anajaa. Umumoabu kasi. Ikuwa mtu wa Moabu. Moabu bara abanyamahanga. Wa Moabu walikuwa mataifa. Baturuka ku mukobwa wa Rutu. Wanatoka kwa msichana wa Rutu. Na abapaga. Wao walikuwa wapagani. Ariko Musi yemeye. Lakini siku alipoitika guhinduka, kugeuka, yishijwe mu gisekuruza cha Bizerima. Ameingizwa katika ukoo wa wale ambao wanamwamini Mungu. Kumuyuda nyakuri. Akageuka Myuda wa ukweli kamilifu. Kuko avuka mu gisekuruza cy'Abayuda na Yesu bwiwe avuka muri Rusi. Kwa sababu yeye anatoka ndani ukoo wa Yuda, hata Yesu Kristo anatoka katika ukoo wa Rusi. Kubera guhinduka kwe, kwa sababu ya kugeuka kwake. Yahindutse ate? Amegeuka vipi? Yahinduye Moabu. Amegeuza Moabu nchi yake. Yahinduye igihugu. Amegeuza nchi yake. Yahinduye nationalite. Amegeuza uraia wake. Aravuga ngo singikizwe mu Moabu kazi. Kasema siwezi nikaitwa tena mtu wa Moabu. Ngiye kuba umuyuda kazi. Mimi naenda kuwa mtu wa Muyuda. Ngiye kuba umweburayo wubaha Imana. Nataka kuwa mtu wa Waebrania ambaye anamcha Mungu. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Guhinduka totalement. Kugeuka kamilifu. Aravuga ngo icyo ndagikora, hiyo nitaifanya. Icya kabiri, cha pili, ndahindura Imana. Nitageuza Mungu. Ndahindura imyizerere.
langu, ndahindura icyo twizera sico, nageuza kile tunachoamini si imana ya Naomi, Mungu wa Naomi, imana y'i Yerusalemu, Mungu wa Yerusalemu. yo niyo mana arahindura imyizerere. Akageuza kuamini. Cha tatu aravuga ati, akanena kwamba igihugu cyanjye, nchi yako ngomba kuzogwamo bakakimpambamo, ambacho nitakufia ndani na wanizike ndani, ni Yerusalemu, ni Yerusalemu, ni mu buturo bw'Imana, ni katika makao ya Mungu. Nicho gituma Biblia ivuga ngo ahigwa bapfa bapfira mu mwami. Ndio maana Biblia unena kwamba hili wanaokufa wakifia katika Bwana. Ngo guhinduka kwanje sukuzogaruka nuguhinduka kugeza kugufa. Akanena pia kugeuka kwangu si kurudi tena, bali ni mageuzi mpaka milele. Sema amen. 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 Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuhinduka kwanje, mageuzi yangu wala kugeuka kwangu nuguhinduka kugeza kugufa, ni kugeuka mpaka kufa, nugukizwa kugeza kugufa, ni kuokoka mpaka kufa, nukuba Mkristo kugeza kugufa, ni kuwa Mkristo mpaka kufa. Abraham aravuga ngo aremera. Abraham akakubali ngo asohoke. Alipotoka, iyo twemeye muhamagaro, tukikubali mwito, iyo duhindutse na tukigeuka, hari imigisha y'Imana, kuna baraka za Mungu, hari amasezerano y'Imana, kuna ahadi za Mungu tunapewa. Amasezerano ni imigisha, ahadi ni baraka. Imana igusezeranije, Mungu akikupa agano, ibiguhaye umugisha, hapo anakupa baraka. Imana ikuvuzeho, Mungu akinena juu yako, ibiguhaye umugisha, hapo anakupa baraka. Imana igusezeranije, Mungu akikuahidi, ibikugabiye, hapo amekugawia, ibiguhaye umugisha, hapo amekupa baraka. Abraham amaze guhinduka, Ibrahim alipogeuka, amaze kwemera, alipokubali mwito, amaze kwemera gusiga, alipokumwe kwa mambo mamoja, kwa none gusiga kwacu kwa none, cyangwa gusiga igihugu cyacu kwa none kuyu munsi, kugeuka kwetu na kuacha nchi yetu kwa leo, nukugira ibyo upfuyeho ku bwa Kristo Yesu, ni kuwa na mambo ambayo umekufa kwa ajili ya Yesu. Niba umuntu wa kera ueneberezwa no kwifuza atarapfa muri wowe, turagahinduka. Kiba mtu wako wa kale ambaye anatamani haja kufa kwako, bado wewe haujageuka. Ndio Paulo yavuze, ndio mahali Paulo amenena, twafanye na Kristo, tumekufa pamoja na Kristo, tuzukana nawe, tukafufuka pamoja na Kristo, tugahinduka ibyaremwe bishya, tukageuka viumbe vipya. Kuko kera twari muri kamere, kwa sababu tangu kale tulikuwa katika asili ya kimwili, kandi iwe ni umuntu wake, tena huyo ndio mtu wa kale, cyo nico gihugu cyake, hiyo ndio nchi ya kale, iyo ni iwacu hake, hiyo ndio kwetu kwa kale. Nono kubivamo nugufu uwo muntu agapfa. Kwa hiyo kuyatoka ndani ni kufa kwa mtu huyo, hanyuma tugahinduka bashya muri Kristo Yesu, alafu tunageuka wapya katika Kristo, tukaba duhinduye kizazi, hapo tunageuza kizazi, tukaba duhinduye icyerekezo cyangwa se ubwoko, hapo tunageuza mwelekeo, wala tunageuza taifa. iyo uba uhinduye ubwoko, ukigeuza taifa, no Paulo yavuze ngo tuba twahindutse, ni hapo Paulo amenena kwamba tumegeuka viumbe vipya. wahindutse ibyaremwe bishya, yule aliyegeuka kiumbe kipya, wabaye icyaremwe gishya, yule aliyegeuka kiumbe amasezerano arindwi Imana izimusezeranya, kuna baraka 7 ambazo Mungu amemwambia, hari imigisha 7 Imana izimuhubwo, kuna baraka 7 ambazo Mungu anampa. iyo umuntu ahindutse kuba umukristo, mtu akigeuka kwa amasezerano Imana imusezeranya ubwo, kuna ahadi ambazo Mungu anamwahidi. muri iyo kontra, hapo katika maagano hayo, kwemera guhinduka, kukubali kugeuka, Imana ihita iguheza ibintu 7 ubwo, Mungu anakupa mambo 7 hapo, imigisha 7, baraka 7, amasezerano 7, ahadi 7, kubera ko wahindutse, kwa sababu umegeuka.
Sema amen. Haleluya. Kubera ko wayitavye. Kwa sababu umemwitika. Kubera ko wayitavye. Kwa sababu umemwitika Mungu. Amen. 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 Ijambo rya mbere. Neno la kwanza, umugisha wa mbere Imana iziguha. Baraka ya kwanza ambayo Mungu cyangwa Imana iziguha rya mbere. Wala agano la kwanza Mungu anakupea. Iyo uhindutse, ukigeuka, ngwisiguhindura ubwoko bukomeye. Inakugeuza taifa lenye nguvu. Isiguhindura umuntu ukomeye. Inakugeuza mtu usanzwe. Wewe hautakuwa wa kawaida. Tuwasura kusanzwe. Hautakuwa tena wa kawaida. Tegezwa kudasanzwe. Ni lazima utakuwa mtu si wa kawaida. Tegezwa kuoneka mu bidasanzwe. Ili ikuonyesha mambo yasiyo ya kawaida. Tegezwa kuba umuntu ukomeye. Utakuwa mtu mwenye nguvu. Ubwoko bukomeye. Utakuwa taifa lenye nguvu. Kubera sababu gani? Waramwitavye we. Umemuitika. Warahindutse. Umegeuka. Wahinduye igihugu. Umegeuza nchi. Wahinduye ubwoko. Umegeuza taifa. Uhindutse gutya. Ukigeuka, kintu cya mbere Imana izigukorera. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anafanya kwako, ziguhindura ubwoko bukomeye. Inakugeuza taifa lenye nguvu. Sema amen. Amen. Cyo gituma abemera Imana n'abadasanzwe. Ndio maana wale ambao wanamwamini Mungu ni watu si wa kawaida. Abantu bahindutse byose rwose gukuri. Watu ambao wamegeuka kamilifu. Umuntu wahindutse rwose. Mtu ambaye amegeuka kamili. Umuntu wahindutse rwose. Mtu ambaye amegeuka kamilifu. Agomba kuba udasanzwe mwisi. Ni lazima atakuwa mtu si wa kawaida ulimwengu. Sasa ni mbinduka zidasanzwe. Analeta mageuzi. Sasa udasanzwe ahari. Anakuwa mtu si wa kawaida mahali alipo. Kwa sababu ni mtu ubwoko bw'Imana. Waisraeli wamekuwa wenye Mungu. Ubwoko bw'Imana. Hawezi kuwa taifa la Mungu. Nguvu mtu sanzwe. Ambao ukuwe mtu wa kawaida. Imana ikomeye. Tena Mungu ni mwenye nguvu. Yuzawe nukomeye uzukomeye. Ukizaliwa na mtu mwenye nguvu na wewe unakuwa mwenye nguvu. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amina. Kuko twara abanyentege. Kwa sababu sisi tulikuwa wadhaifu. Ariko duhindutse ubwoko bw'Imana. Wakati tumegeuka taifa la Mungu, so tubakomeye. Tunakuwa wenye nguvu. Tubishanga rikomeye. Tunakuwa taifa la Mungu. Tubishanga ritangaje. Tunakuwa taifa la kushangaza. Cyane cyo kigaragaza neza ko umuntu yahindutse. Hiyo ndio inadhihirisha kwamba mtu amegeuka. Kikwereka ko wahindutse. Kile kinachokudhihirisha kwamba umegeuka. Ni wewe udasanzwe mu rugo rwawe. Ni wakati utakuwa mtu udasanzwe mu familia yako. Nuko wewe udasanzwe mu kanisa. Ni kuwa mtu si wa kawaida. Nuko udasanzwe muri society. Ni kuwa mtu si wa kawaida. Nuko udasanzwe mu gihe cyawe. Ni kuwa mtu si wa kawaida katika nyakati zako. Gihe cyawe. Katika nyakati zako. Gihe cyawe. Nyakati zako. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Kabuta sanzwe mu gihe cyawe. Unakuwa mtu si wa kawaida katika muda wako wala nyakati zako. Ndamanya n'umutima wanje umuntu wese usanzwe uwo ngo ndarakashikira ubwiza bw'Imana ntabwo yari yabonana n'Imana. Ninakubali na moyo wangu kweli kwamba mtu ambaye angali ni wa kawaida bado hajageuka. Tibibaho. La. Tibibaho. La. Tibikundi. Haiwezi kawezekana. Uwo muri kumwe yule mnaye siwe. Si yule. Siwe. Si huyo. Si Imana ya Abraham. Si Mungu wa Ibrahim. Si Imana ya Abraham. Si Mungu wa Ibrahim. Umugisha wa kabiri. Baraka ya pili. Tangu isezerano rya kabiri. Wala agano la pili. Iyo maze guhinduka. Iyo wemeye guhinduka. Na umekubali kugeuka. Imana iziguha umugisha. Mungu anakupa baraka. Mugisha Imana iziguha nu. Baraka ambayo Mungu anakupea ni nini? Mugisha Imana iziguha nu. Baraka ambayo Mungu anakupea ni gani? Uweruka twatuvuga imigisha ruwabaje mwese ni gute womenye umugisha umuntu ukijijwe n'umuntu udakijijwe ni bigaragara ni biki ko abafite ubutunzi abenshi uzureba ukabona badakijijwe. Wakati tulikuwa tukisoma somo letu kuna yule ambaye ameuliza kwamba ni vipi unaweza kujua baraka ambayo inadhihirika? Kwa sababu wale ambao wana utajiri ni watu ambao bado hawajaokoka na hao ndio wamebarikiwa. Umugisha Imana itanga. Baraka ambayo Mungu hupeana
n'amahoro n'umunezero, ni amani na shangwe wala furaha. ibyishimo bidakama, Ni furaha ambayo ni mingi. amahoro n'ibyishimo, Amani na furaha. iyo umuntu yahindutse yabaye mukirisitu, Mtu akigeuka Mkristo agira amahoro n'ibyishimo bitazabishira. anakuwa na amani na furaha ambayo haiwezi kakoma. ahari amahoro n'ibyishimo, Mahali kuna amani na furaha, habaho gutuza ku mutima, kuna kutulia kwa moyo, hariho gutuza kw'ibitekerezo, kuna kutulia kwa mafikari, hariho gutuza kw'amaraso. kuna kutulia kwa damu. ntawo gwara umutima. Hakuna yule anaweza kagonjwa pressure. gwara umutima Unaweza kagonjwa pressure vipi? si menage uzaba. Kupitiwa inaweza kakuja vipi? amahoro Amani nuguturisha ibintu byose bikaba mu mutuzo. ni kutuliza mambo yote yanakuwa katika iyo umuntu utulivu. yahindutse Mtu akigeuka aza tuzi imbere y'Imana, anatulia mbele za Mungu. ntakiza kimukanga, Hakuna kile kinaweza ntakiza kumshtua. kimushitura, Hakuna cha kumshtua. aratuje aratekanye, Anatulia na ana amani. abana n'Imana, Yeye anaishi na ari mu Mungu. gituza cy'Imana ishobora zose, Yeye ako katika ubavu wa Mungu, anatulia. Anatulia. agasinzira igihe cyo gusinzira, Anasinzia wakati ya kusinzia. akagenda igihe cyo kugenda, Anatembea wakati ya kutembea. akicara igihe cyo kwicara, Anaketi wakati ya kuketi. ntacyo muhagurutsa, ntacyo mujugumisha. Hakuna kile kinaweza kikambabaikisha. sema amen, Amen. sema amen. Hallelujah. yarahindutse yavuye mu gihugu cy'ubwoba, Amegeuka, ametoka katika nchi ya oga na giza. yavuye mu gihugu cy'umwijima cy'iterabwoba, Ametoka katika nchi ya giza Gihugu ambayo cy'amahoro. ako katika nchi ya amani. Yesu, Biblia iravuga ngo Yesu, Biblia inasema banura Yesu, baravuga ngo umwana w'umuhungu, wakitabiri Yesu wakasema mtoto ubutware bwe buzaba buri ku rutugu rwe, ufalme wake utakuwa katika mabega yake. ngo azitwa umwami w'amahoro. Ataitwa mfalme wa amani. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. umugisha Imana itanga ku wahindutse, Baraka ambayo Mungu anapeana kwa yule amegeuka ni amahoro, ni amani. ni amahoro, Ni amani. amahoro ahoza atuje, Amani ambayo ibyishimo byiza by'umunezero. furaha ambayo ya shangwe. Yaririmbye ngo hata ngo vitu vyote vikitoweka, ngo furaha yangu itabaki. Umuririmbyi yaravuze ngo nubwo ibintu byose byatambuka, ibyishimo bye bizohoraho, amani furaha yake itaendelea. bizotambuka, mambo ambayo yanazihirika yakitoweka, ibintu bizabiza bikaza biza birimwo ibisago, birimwo amakuba, iwe gusa aratuje. mambo yanakuja yakiwa na shida na matatizo, lakini yeye anatulia. abanye n'ubwami bw'Imana, Yeye anakaa na ufalme wa Mungu. ari mu bundi bwami butari ubwami, Hapo katika ufalme mwingine, ari mu bwami bw'amahoro. hapo katika ufalme wa amani. Uwo ni umugisha Imana itanga, Hiyo ni baraka Mungu hupeana kuwakijijwe, kwa yule ambaye ameokoka, kuwahindutse, kwa yule ambaye amegeuka, kuwitabye. kwa yule ambaye ameitika. Sema amen. Amen. Mugisha wa gatatu, Baraka ya tatu, Biblia yavuga ngo zogeza izina ryawe. Biblia husema kwamba nitainua jina lako. Zogeza izina ryawe, Nitainua jina lako. kogeza izina rya Yesu, Kuinua izina ry'umuntu. kuinua jina la mtu. Imana yogeza izina ry'umuntu, Mungu akiinua jina la mtu ni ukugaragara muri yo, ni kuzirika katika yeye. iyo wahindutse ukiha Imana, Ukigeuka na unajitoa kwa Mungu, Imana izi gukoresha ikagaragarira muri wowe. Mungu anakutumia na tena anazirika ndani Iyo mwako. Imana igaragariye muri wowe, Mungu akizirika ndani mwako, iba yogeje izina ryawe. hapo anainua jina lako. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Iyo Imana iri kwikorera muri wowe, Mungu akitumikia ndani mwako, iba yayikogeza, hapo anakuinua. iba yayigupibriya, Hapo anaendelea kukuinua. iba yayigenda kuvuga, Hapo Mungu anaendelea kukunena. iba yayigenda gutangaza. Hapo Mungu anaendelea kukutangaza. Sema amen. Haleluya. Uzomenyekana, Utajulikana, bazakumenya n'abatakuzi bakumenye. watakujua na wale ambao hawakujua watakujua. Uwo ni umugisha Imana itanga Hiyo ni kuwahindutse.
baraka ambayo Mungu hupeana. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Cha kabiri. Kuri icyo ngicyo. Neno la pili kwa hii. Narimbuze ngo Imana ayikorera muri wowe. Ni cha kwanza ninasema ni wakati Mungu anatumikia ndani mwako. Cha kabiri. Neno la pili. Ni Imana ikugerageza. Ni wakati Mungu anakujaribu wala anakutesti. Umara ugatsinda ibigerageza. Alafu unashinda hiyo majaribu. Imana Mungu izimenya ko igutuyemo. Inajua kwamba inaishi ndani mwako. Ikamenya ko umutima wawe ufite n'ubugingo bwawe. Inajua kwamba moyo wako iko na nafsi yako iko ndani mwako. Yamarikazi ikabwira Satani. Alafu inakujira munenea shetani. Ikabwira n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abapagani bino bara. Inawanenea wachawi na wapagani ambao wanaishi miongoni mwetu. Yabwira ngo muzi Pastor Eric. Inawanenea mnajua Pastor Eric. Muzi Pastor Eric. Mnamjua Pastor Eric. Muzi neza. Mnamjua vizuri. Apagani titumuzi neza. Wapagani wananena hatumjui. Satani atitumuzi neza. Hata shetani pia anasema hatumjue vizuri. Ikababwira uko Eric ate. Mungu anawanenea jinsi Eric alivyo. Mwishimira. Inawanenea jinsi Mungu anampendeza. Shetani anasema la, hayo si hivyo. Yarangisa. Alafu apagani tereka tumugerageze. Wapagani wanasema acha tumjaribu. Satani reka tumugerageze tule. Shetani anasema acha tumjaribu uangalie. Kubera ko Imana ikwifiti. Kwa sababu Mungu anakushikilia. Ibikuzi neza ko mwabanye warahindutse wavuga. Inakujua vizuri kwamba umegeuka. Ikavuga ngo inasema sawa ngaho ni mungere. Muende mjaribu. Maze bakamugerageza. Alafu wanakujaribu. Kamugerageza. Wanakujaribu. Kamugerageza. Wanakujaribu. Kamugerageza. Wanakujaribu. Kamugerageza. Wanakujaribu. Amaze umunsi umwe. Alafu siku moja urugamba gwakijirwe wahindutse na Satani arbitre ni Imana ni Yesu Kristo. Mapambano ya yule ambaye ameokoka na amegeuka na pamoja na shetani, yule naye tazama wala naye angalia hiyo mapambano ni Mungu. Hanyuma ikavuza filimbi. Alafu inapiga filimbi kugira ngo ize kukogeza. Alafu ili ije kukuinua. Ikavuza filimbi ikavuga ngo inapiga filimbi nasema Satani wananiwe wabonye. Shetani umeshindwa, umetazama. Wamugerageje none kutamufatisha. Umemjaribu lakini hujamshika. Abapagani bamugerageje none ko atahindutse. Wapagani wamemjaribu lakini hawajamshika. Abantu ko bamureze none ko atahindutse. Watu wamemkataa lakini hatageuka. Amavuza filimbi akavuga ngo uyu ni mwana wanje kunda. Anasema huyu ni mtoto wangu. Huyu mwana wanje kunda kanikishimira. Huyu ni mtoto wangu mpendwa tena na haleluya. Kamwizina liruta yandi. Inampa jina lipitayo majina yote. Nicho nijyo haye Yesu Kristo. Ndiyo lilo jina amempa Yesu Kristo. Angango murabonye ko ndatsinze. Mmeona jinsi ameshinda. Irongera yogeza Yobu. Yogeza Yobu. Mungu akamuinua Jobu kubera ko yaratsinze igitego kwa sababu kugeragezwa. Ameshinda kombe la majaribu. Iyo twahindutse rwose. Ikiwa tumegeuka kikamilifu. Tunageragezwa ariko tidutsinda. Tunajaribiwa lakini hatushindwi. Tunakubitwa hirya no hino ariko titunani. Tunapigwa ngambo na ngambo lakini hatushindwi. Tunatukwa ariko tiduhinduka. Tunatiswa lakini hatugeuki. Muri icyo gihe kwa nyakati hizo ukishinda. Iyo udatsinzwe. Wakati huo usiposhindwa. Imana kogeza izina rye. Hapo unampa Mungu nafasi ya kukuinua jina lako. Kagendira ivuga hirya. Inaendelea kusema jina lako. Inainua jina, inafika mahali usipofika. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Niduhinduka vyukuri. Tukigeuka kikamilifu. Izina ryanje rizogeraho ntazogera. Jina langu litafika mahali siwezi nikafika mimi. Rizokomeza mugihe ntazaba nkiri. Litaendelea hata wakati nitakuwa nimefariki. Jina rya Abrahamu na bugingo n'ubuto cyarivuga. Jina la Ibrahimu hadi sasa tunaendelea kulinena. Kujogeza na bugingo n'ubuko. Tunaendelea kulisema hata sasa. Sema amen. Amen. Ngisha waka. Baraka ya 4. Cyangwa isezerano rya 4. Wala agano la 4. Muzoguhumugisha. Nitakupa baraka.
izamuye ibifatika. Ikampa baraka ambayo inazirika, inachukuliwa na mikono. Zoguha ibifatika. Itakupa baraka ya kuonekana. Zoguha ibyo uzokoresha. Zoguha ibyo uzokoresha. Nitakupa yale ambayo utatumia. Zoguha ikamtoa nje. Iramubwira ngo tazama juu. Turabona zino nyenyeri. Unaona hizi nyota? Ni kuruzana kwa uruzana. Ndio hivyo kizazi chako kitakuwa. Yari muhaye ngo tegeka ikirere. Ilikuwa imempea umiliki anga. Nguhaye ikirere. Ninakupa anga yote. Nguhaye ikirere. Ninakupa anga yote. Cyo gituma Biblia ivuga mwitangiriro. Ndio maana Biblia inasema katika Imanire mu mwana w'umuntu. Mungu alipomuumba mwanadamu. Igice cya mbere 28. Sura ya kwanza 28. Ku mwana w'umuntu yamuhaye ubasha bwo gutegeka. Kwamba Mungu amempa mwanadamu uwezo wa kumiliki ibiguruka. Yale ambayo kirere. Mambo ya anga. Ibiri mu kirere. Yaliyo anga. Niko yaribwiye Abraham. Ndio imenena kwa iramumanura ku nyanja. Ikamshusha katika bahari. Yamyango kurabona uyu musenyi. Ikamwambia tazama mchanga. Kuniko abana babazaga. Hivi ndivyo kizazi chako kitalingana. N'umwe yarafite. Alikuwa hatakuwa na mtoto mmoja. Kandi yazaye umwe gusa. Tena amezaa mtoto mmoja tu. Aramubwira ngo ufuye umusenyi ngani. Mungu akamwambia jinsi mchanga ilivyo. Ni hivi kizazi chako kitakuwa. Yaramuhaye ngo tegeka ardhi. Hapo amempa amiliki ardhi. Tegeka ubutaka bweri ibizogwera byose n'ibya. Miliki ardhi, yale yote mazao itakuwa yako. Muri nyanja n'ibyawe. Yale yaliyo katika bahari ni yako. Hiyo ni migisha y'abemera Imana. Hiyo ni baraka ya waamini Mungu. Sema amen. Hallelujah. Yesu agezino. Yesu alipofika huko yarabikoze, ameyafanya. Ngagerayo bamwaka umusoro. Alipofika wakamuomba kodi. Bamwatse umusoro. Walipomuomba kodi, yayisabwira abigishwa biruke bazane ifi mu nyanja. Aliwaambia wanafunzi wake, nendeni mkalete samaki katika bahari. Arabwira ni muifata muyasa mure murasanga. Mkichukua mfungue kinywa mtakuta. Ico dusabwa ubunyine turagita. Kile tunachoombwa tutakifanya. Iyo wahindutse rwose ukabana n'Imana. Ikiwa wewe umegeuka na unaishi na Mungu. Izikumenyera ibisabwa ubwo. Hii inakutunza kwa yale yanayoonekana. Kiraboneka. Yale yanayohitajika hapo yanayopatikana. Yamubwiye ngo ndacu zongenana. Ndio maana tuzomurana. Hakuna hautakosa chochote na Kristo. Hakuna chochote tukiwa na Yesu hindutse byukuri. Hatuwezi kukosa chochote tukiwa na Mungu. Changata. Baraka ya 5. Za umugisha bazakwifuriza umugisha. Nitawapa baraka wale ambao watakutakia baraka. Nzaha umugisha bazakwifuriza umugisha. Nitawapa baraka wale ambao watakutakia baraka. Iyo umuntu yahindutse, mtu akigeuka, iyo umuntu yahindutse w'Imana, ikiwa mtu amegeuka wa Mungu, azabera abandi umugisha. Anakuwa baraka kwa wengine. Araka umugisha. Mahali anaishi anakuwa baraka. Agafasha abantu. Anasaidia watu. Agafasha abantu. Anasaidia watu. Anamwakira bose. Wale wanampokea wote. Akabagirira umumaro. Anakuwa faida kwao. Akabagirira umumaro. Anakuwa muhimu kwao. Urugo rumwakiriye rukagira umugisha. Familia ambayo inampokea inakuwa baraka. Akirika mugira umugisha. Society ambayo inampokea inakuwa baraka. Ardhi yahagaze ikagira umugisha. Ardhi ambayo inasimama inakuwa na baraka. Ije yavuze ngo uzakwifuriza umugisha wese azahabwa umugisha. Akanena yule anayekutakia baraka atakuwa wese azahabwa umugisha. Yule atakayempokea atakuwa na baraka. Umugisha. Kwa sababu wewe ni baraka. Ana yamuhaye umugisha. Mungu amempa baraka. Imwongera uwundi. Ikamzidishia mwingine. Imurindura umugisha. Ikamgeuza baraka. Aramwakire bose n'umugisha. Wale wanampokea wote watapokea baraka. Umugisha. Yule aliyegeuka atakuwa baraka. Azahinduka umugisha. Amegeuka baraka. Umuryango. Wa familia. Ubwoko. Wa taifa. Igihugu atuyemo. Wa nchi anayoishi. Asaba umugisha. Anakuwa baraka. Niho yavugize ngo kwifuriza umugisha wese. Ndio maana amesema yule anayekutakia baraka yoyote na wazahabwa umugisha. Na yeye atapewa baraka. Kubango guhinduka umugisha mu bana. Ni kusema unageuka baraka kwa wengine. Usiwe shida. Tubimba intandaro. Wewe usiwe chanzo. Tubindandaro mbi. Usiwe chanzo cha shida. Tubikibazo mu rugo. Usiwe shida kwa nyumbani. Tubikibazo muri societe. Usiwe shida tubikibazo mu kanisa. Usiwe shida kanisa. Tubikibazo mu buzima bwa. Usiwe shida katika maisha yako. Kabigisubizo. Bali uwe jibu. Ico gituma Eliya bari gisubizo.
ndio maana wakina Elia walikuwa jibu. baba mu gihugu kigatekana kagira, wakiwa katika nchi inatulia inakuwa na amani. bagera ku mupfakazi akarya, wakifika kwa mjane anakula, ibizo kurya bikakomeza, chakula inaendelea kupatikana. Elisa, wakina Elisa bagera ku mundu ufite ibibazo wabo ukebewe baba bafatiye kugikanu babaje gutwara abana, amadeni yabaye menshi bakaruhuka. wakifika kwa mjane ambaye alikuwa na shida na matatizo ya kuchukuliwa kwa watoto wake, akifika kwake anakuwa suluhisho kwa hizo shida zake, akabigisubizo, anakuwa suluhisho. Abizera Imana wanaomwamini Mungu, waliogeuka, Imana zibaheza isezerano ryo kuba umugisha. Mungu anawapa agano la kuwa suluhisho na baraka, kuwa suluhisho, kubigisubizo igihe bikomeye, kuwa suluhisho, kubigisubizo igihe bigoye, kuwa suluhisho, kubigisubizo igihe abantu bakakaye, kuwa suluhisho wakati watu wamekosa cha kufanya. ugasanga umudugudu kuraboroga, unakuta ugasanga ibibazo sagwize, unakuta shida zimekuwa nyingi, kaza ukababwira ngo igisubizo, unakuja nawaambia suluhisho ni hili, karuhuka, mioyo inatulia. n'abandi babeshejwe gusa no gukangana, turashize. Wengine ni watu tu wakishukua, iyo bigeza, ikifika mahali hapo, iyo bigeza anda, yakifika mahali hakuna, mambo yamekosekana. Hao ni watu ambao hawajageuka, wangali katika ulimwengu wa kale. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Muhinduke bavandi, mugeuke wapendwa. cya gatandatu, baraka ya 6, uzakuvuma azavuma, yule atakaye kulaani atalaaniwa. Paulo yarabivuze, Paulo ameyanena, aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka niki, akanena neno la msalaba kwa wapumbafu ni nini? Urupfu. Ni upumbafu, ni kifo. Kubarimbuka ngo ni impumuro y'iki? Kwa urupfu. Kuba afite ubugingo nini? Kubizera Imana ni impumuro y'iki? Y'ubugingo. Kwa wale ambao ni wapumbafu ni kifo, lakini kwa wale ambao wanamwamini Mungu ni uzima. Kubatizera kwa wale ambao si waamini yari impumuro y'urupfu, ilikuwa ni manukato ya kifo. Kubatumva kwa wale ambao hawasikilizi, kubanze guhinduka, kwa wale ambao wamekataa kugeuka ni impumuro y'urupfu, ni manukato ya kifo. Kubizera Umwami Yesu, lakini kwa wale wanaomwamini Bwana Yesu ni ubugingo, ni uzima. Iyo umuntu yahindutse, kila mtu amegeuka, kuwapagani, kwa wapagani, kubatazima, kwa wale ambao hawamjui Mungu, kuwafumu n'abarozi, kwa wachawi na waganga, ni umuvumo, ni laana. umukoze waravumu, ukimgusa analaaniwa. uwo muntu azahinduka imbone y'Imana, huyo mtu anageuka jicho la Mungu. Yaravuze ngo ninde wo bakoraho, ubakoze ngo ubukoze mu mbone z'ijisho ry'Imana. Amenena ni nani anaweza kawagusa? Yule naye wagusa amegusa katika jicho la Mungu. Ushaka kugaragaza uburakari neza ku muntu uzomupfunde urutoki mu jisho. Ukitaka kuona hasira ya mtu sana, uguse kidole katika jicho lake. Uzokore yarivuze ngo niba ushaka uburakari bw'Imana isumba byose, ukore ku ntore zayo. Ukitaka kuona adhabu ya Mungu, uguse kwa watakatifu wake. Ukore ku ntore zayo, uguse kwa wale ambao wamechaguliwa na Mungu. Imana bwose bukumanukeho. Ghadhabu ya Mungu yote itashuka kwako. Uburakari bw'Imana bwose bukumanuke.